ngasi oiba loktak mapau updates ki post collection kara miyam da kudol tamjagi amadi video asibu miyang tabiri ba punamakpu taramna oksabaga loinana ikai khumna butchari ahan boina iduning thawhairi ba ps asigi post amani khak lakot charaga miyam da kudol tamjagi attitude problem cookie shingda 6 schedule piba kari su kaide cookie gi lamdi kadai haina the wire interview da phongdokiba nipa amagi local newspaper da NI na lokot ba case singi manungda case nipan NI Guwahati da nargani haibagi manungda arambai tengol gi luchingba amagi maming amadi case adugi akupa pauna highlight tawraga chawna phongi hairiba paw adu amuk social media da kangbu kharana news clip tawraga white circulate tawi paw adu good news ra bad news ra kyan tahandre social media da maitai maming sijinaraga news circulate tawriba singi manungda khara amana kukini khara amana arambai tengol asi amuktang di maichiba pige khanba personal nungai taba leiba kangbuni khara amana arambai tengol gi bloody full sympathizer ni khara amana Facebook award time pass for their entertainment without thinking reactions of their actions ni attitude problem leiba mayamna social media da cookie maitai lana si direction yaudaba apai ba lechil gumna humlaga hek pui mangjabana maitai khaktagi oihalli haiba wafam thamli Pesa simaki makatana between wise enemy and full friends laimakong army cantonment manungda kasardagi maitai nipa ama G3 tawringai da mangkibagi thodok adu military amadi cookie terrorist singa nexus oibagi clear signal ni lan horokpadagi laimakong army cantonment manungda changluba maitai kaya cookie singna phagi torokpa khana chaina bathokibagi news report sing adu hangatna yengbiu kotuna condemn tawra I haina taraina loganu Karigumba irang asi Manipur gi wangmadasu sandorokpa taragadi cookie lan maithiragani pressure yamna hengatlagani haibagi kasar macha oiramba aduda kasar side ta irang horoktana ba condemn tawshinaribani cookie terrorist singi tactical move ni Karigumba siramba taragasu saru machet amatang oirabasu phangdri phawba thigadabani kasar khakta natte Manipur dasu thodok asi gear up tawraga lebigadabani mangkiba mi phangdri phawba zero FIR tawre haiba adu pokhum natte case adu NI da sinaraga thunamak investigation yangalu sumnagi appeal tawbana taroi PMHM Defense Minister CM Assam CM Manipur da memorandum thaduna time bound da thabak tawhalu cookie singi WhatsApp group sing national media international news correspondents journalists loina yawani nakhoi gisu WhatsApp group sembada national media singi representative sing hapu kudak ta national media da news reporting tarungna ba Facebook ta cookie nipa nupi professional songamuki mathakta maitai saraga account hangduna operate tawribani cookie ni khandokpa wabani karigumba matamda apangma marupudi asingba yekna bana hena phai haiba leibani nakoina masak munna khangba mi natragadi messenger da message thaganu comment piganu haiba wafam sing phongdogli makha satharakpada AT gi luching purel krongan makhuman gi page tagi post amakhak lakhotchige Santi purak padu natte iraibak ipuruk kanba aduni aikoina hauzik thengnariba si amuk hana tungi mirolda thengna haudana ba silamba aduni maru oirisi haiba wafam sing thamli makha satharakpada AT Zanen headquarter gi PRO oina thawpubiriba Rubin Mangang khoirakpangi page tagi post amakhak lakhotcharaga thamjage nungsa thibi kanu aikoi gi luching purel karisu tawroi hekta tawba yaba natte aikoi Lising marfu asi nungna saba murti natte phagi natte haiba wafam sing thamli makha satharakpada Ziri Today hairiba page asigi post amakhak thamjage state asigi law and order gi phibam yenglaga mobile internet ki athingba December ama phawba amuk hana sangdokre haiba wafam phongdokli makha satharakpada day to day Jiribam DJ hairiba page asigi post amakhak lakhotcheraga miyamda kudol tamjige ibo tumbi sagapangi loina bina ngasi Jiribam gi Babupura gi JHHH relief camp ta leidiba ahan oirabi singda lamps pibada natana cookie na yumga punna mai thadok piramlaba adubu thawai hingduna lakhiba Rajkumar chahi humpugo mangak amadi cookie na faduna pukiba ti thoibi gi machanupada selamadi lemgi mateng panglubagi saktam ama banba yai day to day Jiribamna thagat charubadagi Ibotombi sagakpama madi mahaki family na ubirubadagi nungsibiduna mateng pangbirakpapu DDJ gi mekaidagi thagatchari miyam ataina su angamba mateng pangminasi haiba wafam sing pongdokli makha satharakpada Kwakaithel 360 hairiba page asigi post amani khak lakhotcharaga miyamda kudol tamjage 2025 tagi NRC sananaba thorang tawkhre
आधार कार्ड पाइरबसु लेबाक असिगी सिटीजन नत्तबसिंग खंदोकदौरी हाइबा वफम फोंदोकली लैमखोंग आर्मी कैम्प मनुंगदगी मांगखिबा लोइतांग खुनौदगी लाइस्रम कमल बाबू सिंहबु इमुंग मनुंगी मियोइसिंगदा टेक्ता कायदना सिन्नद्रबदी लैमखोंगदा आर्मी कैम्प लैबा यारोय हाइना खोंजंग चंगसिनबा हौरगनी हाइबा इमा वाई लेरिंग लैमगी वफम फोंदोकली फुरुप सिंह अमदी एमएलए सिंहबु पुन्ना लमजिंगबा ngamba लुसिंगबा अमा मथौ तारे हाइबा एमएलए लौरेंबम रमेश्वर की वफम थमली कमल बाबू आर्मी कैम्प मनुंगदगी मांगखिबना आर्मी न टेक्चक पुंबा पुदुना कमल बाबू पुथोकदबनी हाइना लेंगाकी मैकैदगी खंगनख्रे हाइबा सीएम की वफम थम्बगा लोइनना मणिपुर मथौ तौरिबा सेंट्रल फोर्स खरा मबुकसेल सेंगदबा ट्रांसपेरेंसी लेतबगी ममी ताबा असि लेबक थीबनी हाइबा सीएम बिरेन की वफम फोंदोगली मैतै सिंगना आर्मी चथोक चसिन थिंगी हाइबगी मयोक्ता कोटुना पुंग 12 की शटडाउन लौथोक्रे हाइरी मखा चथरकपदा हि याइखोंबा न्यूज सरिबा पेज असिगी पोस्ट अमा निखक लखोच्चरगा अरोइबोइना मियामदा कुदोल तमजिगी मिनिस्टर्स अमदी एमएलए सिंह की युम मई थाबा मदी लंथुम मांग तानबदा चेनबनी हाइबा मियोय मरी फजिन की बादु थदोकनबा कक्सिंग पुलिस स्टेशन दा मियाम थोमजिनदुना थोनिंगदबा थौदोक थोकिबा अदुदा चेनबनी हाइबा मियोय तरेट पुलिसना फगटक्रे हाइरी पुलिसना फारबा मियोय सिंह अदुदी नावरेम ज्योतिष सिंह चही 30 खेत्रीमयुम राजीव सिंह चही 50 प्रवीण लैसांगतेम चही 32 पुख्रमबम गोपेन चही 32 नावरेम सितलजीत सिंह चही 32 वहेंगबम जॉनसन सिंह चही 32 अमदी खेत्रीमयुम अशोक कुमार चही 30 कौई हाइरी पेज असिगी मखाताना नेशनल हाईवे 37 अमदी नेशनल हाईवे 2 दा लमदम असिगी तंगाई फदना नोमदा संग्रबा याद्रबा पोचै पुदुना लाकपा गरी सामगा 32 अमदी चहुमगा मौद्रागा मरी हाइरिबा लंबी असिदा अपनबा यावदना पुसिलखरे मखाताना पोचै पुसिलकपदा खुदुंगथीबा थोक्तनबगीदमक चिनिंगाई ओइबा मफमसिंगदा सिक्योरिटी फोर्स ना अकनबा चेकिन थरंग लौखटखी मणिपुर डिस्ट्रिक्ट पुनमक्ता पामदबा थौदोक थोक्तनबगीदमक चिंग अमसुंग तमदा पुन्ना चेक पॉइंट सामगा मंगा हांगदुना अचत अवंगसिंग चेक तौबगी थबक चथक्रे हाइरी पेज असिगी मखाताना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंगसना लैबा एसमोंगपी रिस्टा सिक्योरिटी की अपुनबा कॉम्बाइन टीम अमना थीबा हुंबगी थबक चथबदा खुलाई पाइबसिंगना लोटचेंदना थलंबा ओइगिनी चिंगनबा 303 राइफल अमा मेड इन चीना थाबा 9mm पिस्तौल अमा SBBL गन अनि 5.56 mm इंचार्ज LMG मैगजीन अमा 36 हैंड ग्रेनेड अनि डिटोनेटर अमा कापा यारिबा मरु 13 टियर स्मोक ग्रेनेड अहुम टियर स्मोक सेल अनि 80 ग्रेनेड WP एम्युनेशन अमा लॉन्ग रेंज मोटार पंपी अमागा लोइनना वायरलेस बॉपिंग सेट अमा फगतपा ngamle हाइरी मिनिस्टर्स अमदी एमएलए सिंगी युम मई थाबा अमदी लंथुम मांग तानबदा चेनबा सिंग मणिपुर पुलिस ना फगतपगी थबक लेपतना चथरकपगी सरुक अमा ओइना ngarangsu thodok aduda chenabani haiba miyoi ama police na fagatkre hairi police na farba miyoi adu Imphal West district ki manung chana laiba kiam mamang lekai dagi jongtham thoisa Elias Romeo maitai chahi kun kawi hairi yamdagi nam haduna sel khaiba madi illegal oiba khulai paibani haiba aina thingkraba lalolu KCP PWG active members ahum Imphal West amadi Imphal East district tagi police na fagatkre hairi police na Imphal West tagi फारब मियोय अदुदी चोंगथाम श्यामचंद्र सिंह एलाइ सना जौबा एलाइस मलेम सना चही 19 इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की फारब मियोय सिंह अदुदी माइबम सुरस खान चही 32 अमदी बोगी मयुम शहीद खान चही 30 कौई हाइरी मखोय अहुम दगी काप यारिबा 5.56 mm इंचार्ज मरु अहुम काथोख्रबा 32 टोकनिंग अमा मोबाइल फोन्स अहुम अमदी वालेट अमा फगतपा ngamle हाइरी मखाताना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लैबा लेलोंग हाउरौ हंगाम थाबी सला मकोक्तगी आइन थिंक्रबा ललौलुप UNLF निंगोन मच्चा ग्रुप एक्टिव मेंबर अमा पुलिस ना फगतक्रे हाइरी पुलिस ना फारबा मियोय अदुगी ममिंग संगोम सुंभम वारिस एलाइस चिंगनुंग आकपा चही 19 कौई हाइरी मंगोंदगी मैगजीन यावबा 32 पिस्तौल अमा काप यारिबा 32 मरु अहुम अमुबु मच्चुगी होलस्टार अमा काप यारिबा 9mm मरु मंगा मोबाइल हैंडसेट अमगा लोइनना 4-wheeler गरी अमा फगतपा ngamle हाइरी मखाताना अरोइबोइना इम्फाल एरिया दा हांगबा दुकान सिंगदगी सेनखाइ तुमखाइ तौबदा चेनबनी हाइबा आइन थिंग्रबा ललौलुप कृपाक प्रो की एक्टिव कैडर अमा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तगी पुलिस ना फगतक्रे हाइरी पुलिस ना फारबा मियोय अदुगी ममिंग प्रियो कुमार सिंह चही 38 कौई हाइरी मंगोंदगी मोबाइल हैंडसेट अमा सेल ओइना लुपा लिसिंग अमगा 150 यावबा ब्राउन मच्चुगी वालेट अमा आधार कार्ड अमगा लोइनना 2-wheeler गरी अमा
recover tawba ngamle haiba wafam asi thamjaraga ngasigidi matang saida loisinjare.